Assalamu alaikum, урматтуу каналыбыздын катталуучулары. Буякта чаң чыгарып атат го. Бүгүн 9-март 2025-жыл. Алдыда жылкы базарды тартып көргөзүп беребиз. Токмок мал базарынан жылкы базарды көргөзүп беребиз. Могу айгыр жаш эле экен, бирок аябай чатак салды го. Каналды колдоп баягыдай лайктардан тырс басып туруңуздар. Рекламалык номерлерибиз 77 388 350 номерлерине байланышып сатам десеңиздер, мисалы үчүн жылкылар бар болсо, кайрылы бересиздер. WhatsApp бар. Токмок мал базарынан. Анда кеттик. Бирден лайк, комментарий, подписка. Баштадык туугандар. Чүй облусу Токмок жылкы базарынан көргөзүп беребиз. Туугандар, ушул тору айгырдан баштап көрөлү, достор. Маалыматын сурап. Байкесі, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канча сурап атасыз? Канча сурап атасыз? 200? 200 дейт. Денсаулыктары жакшыбы? Мыкты. 200. Так, жакшы маалымат берген адам сразу айтат. Кол менен таппай кой дегендей кылып койду. Мына көрөлчү мына. Аттар. Ассаламу алейкум. Канчадан экен ат? Туган. 160, 160 сурап атат. Жакшы экен, жашы кандай туган? Айтасызбы, маалымат бересизби? Канча жашы? 7 жаш. Эмне эле бул жөөлөп атат я? 7 жашпы? Үйүрү барбы? Айгыр үйүрү бар, улагычы. Кана бастырыңызчы ары бери. Кана, мынакей. Опа. Так, канча сурап атасыз? 160. Кызыккандарга телефон айтасызбы? Кана айтыңыз. 706 менен 98 00 98 номерлерине байланышсаңыздар, кана бастырыңызчы. Үйүрдө жүргөндө, үйүрдө жүргөн экен мына. Ушул ат экен, жакшы. Сиздики канча, бала? 150. Жашы кандай, жашы? Bir асы, 150 дейт. Bir асы экен. Жакшы. Мына байкем маалымат берет экен. Ассаламу алейкум. Көк ат нээси кандайсыз? Канча сурап атасыз? 250. Жашы кандай? 2 асы. Денсаулыктары жакшы. Улагы бар. Жаңы, Россиядан келген дейт, Челябинскиден келди. Челябинскиден келиптир. 3 ай болуптур келгенинде. Кызыккандарга телефон айтасызбы? Онлайн сатасыз балким. Я, айтыңыз. Шашпаңыз. 702 22 78 номерлерине байлансаңыздар. Көк ат экен, Жашы кандай дедиңиз? 2 асы. Кайсы айылда болосуз? Кең булун мына. Сыгатага карайт, кең булун. Кең булунда болот экен, Рахмат. Туугандар, ушундай алдын карап кетели, тайлардын көргөзөйлү. Канча экен бул? Ассаламу алейкум. Баасы. 130. Эмне жашы? 5 азый. 5 азый, бычмал ат, 130 дейт. Бычмал экен. Жорго, Жорго дейт. Бир жорголотуңузчу көрөрмандарга. Көрсүнчү бир. Бычмал экен, акта. Бастырыңыз. Кана, жорголотуңузчу. Мынакей, жорго дейт. Көрөлүчү. О, мана, кетти. О, жорго экен. Кайра кайтыңыз. Мына чылалар экен да берди. Опа. Жакшы жорго экен. Келиңиз эми номериңизди айтасызбы? 502 менен 40 45 03. Ушул номерге байланса болот. 130 кабы? Канчага бар? Түшүп бересиз. Канчага соода болду бүгүн? 20га. 120 миңге болуптур. Каякта болосуз? Кайсы районда болосуз? Нарын. Нарында? Кочкордо экен, мына Нарын. Мал кайтарганга жакшы экен, мал бакканга, минип алып. Рахмат. Могу кара атың канча? 200, жашычы? 2 асы. Кел, маалымат берип койчу көрөрмандарга. Немечи? Улагы үйүрү барбы? Улагы үйүрү барбы? Номер айтасыңбы? Кызыккандарга. Жок дейт. Бул назат кетет го мунун. Жорго жанагы номерин алганбыз. Могу кара назат кетип атат. Могу кунамбы? Жерде. Дагы базыгы жакшы экен. Азыр эзинен маалымат алып берели азыр. Могу бала экен. Туган.
Az. Vaaleykum qandaysiz? Tugan. Mo'ng qaysi qunam bazıqqa ketgan? Qancha bas? 115. 115 deydi. Mo beylerdi göröylüçü tugandar. Mo qulundu beyleri var ekan, былтыркы qulunдар менен. Азыр сурап көрөбүз, тugandar алдыда. Биз менен болуңуздар. Муну qulunu 60 экен, бе 130, боз ише, Боз. Канча жашта бул бе? 8 yaşta. 8 жаш. Мунуңузда сиздики? Мо 125. 125 дейт мынакей. Бул каяктын бейлери туган? Ысыгата? Ысыгата экен. Муну qulunуңуз канчадан? Былтыркы? 60'tan. Erkek burgaç ular? Burgaç. Kızıkkanlarga telefon amel aytasızbı? Online satasiz buyursa. Satılıp ketdi. Ha, satılıp ketdi. Meyli, satılıp ketedi deydi. Yaxşı. Ha, tugandar mına şunday. Qancha bahası? 110. Hoppa, mına. Жылқы базарда жүрүш кыйын. 110 дейт. 110 дейт, достор. Мынагы бейлер экен жанагы. Нет, ну бе semiz ekan bu. Be qancha ekan? Mana көк айгыр дейт бул жерде. Жашы кандай байка айтыңызчы? 8 yaş. 8 жаш. Үйрү, улагы Aybay жақсы. жакшы. Ulakka salıngan emес. Улакка салынган эмес, үйүрдө. Тонун баягы кырында жүргөндө айгыр көрүнөт экен да. Биздин үйүрдө бе? Гегети, ушеле, токмок, гегетили жылкы экен да бул, Toğunun başında жүрген айгыр да бул. Жакшы. Мындай кулун тиштебейт, Kulun tiştebeyt. Баасы канча болуп атат ошондо? 160 160 миң сурап атат байке мына. Кызыккандарга телефон айтасызбы? Айтыңыз анда байке. 705 0705 менен 19 50 07. 07 мына ушундай боз айгыр. Жашы канча дедиңиз? 8 azı. 8 асы экен мына. Охо, баардык ден соолук жакшы, жеп ичиши жакшы. Кегетиники экен анда? Мына. Кегетиники экен. Жакшы. Эгер кимде ким алам десе чала бересиздер ушу байкеме. Рахмат байке, соодаңызды берсин. Мына тай бар экен, сурап көрөлүчү. Ассаламу алейкум байкеси. Сиздики? Кимдики экен бул? Эси барбы? Канча экен баасы? Şunu bitmetken arka ayıp eкен. Канча сурап атат сага? Arka 150. 150 дейт. Bunun эси жок экен. Жакшы кунан экен, бирок тай. Мына 150 сурап атты. Мынага 150 сурап атты. Азыркы байкем. Мо сизге карабайбы? Болбу? Жок, Макул. Мо букаларды караңыздарчы. Гиганттар. Үйүсү караңыздар. Кана, туугандар өтүп кетейин. Мо аттар канчадан экен жылкылар? Кимдики экен? Билбейсиз, Байкеси, ассаламу алейкум. Канчадан сурап атасыздар бааларын? Bular mı? 65'ten. 65'ten сурап аттым мынакей. Мо боос бие канча экен? Боос экен. 130 миң сурап атат байке мына. Бул сиздики да? Канчанчысын туйт? 3-чүсүн туйт экен. Мыналарчы? Aldı öyle. Baasычы? Al kaçak diye. Ne kaçak? Ortodoğusu. Baасы? 110 дейт, 110 дейт, жакшы. Бул каяктын жылкылары байке? Kemindik. Кеминдики. Кызыккандарга телефон айтасыздарбы? Varsınız ya. Жакшы, айтпайт экен. Hiç koyukmazsın. Кана алдыны карап, көргөз бере берели. Майке, көктай бар экен. Мына көктай кимдики экен? Канча сурап атасың? 110 эркекпи? Эркек 110 дейт. Жашы кандай? 2 жаш. Канчага соода болду? 105'ke. 105ке? 105ке. Кандай жакшы? Өзүң. 68 ургачы кандай? Иштен жакшыбы? Эркек бургачы? Чөтөң эркек, 68ден сурап атыптыр. Жаштары кандай жаштар? Жаштары 1 жаштыктар. 1 жаштыктар, жакшы. Кечиресиз. Мына 1 жаштыктар. Оппа. Өтүңүз. Мына уйлар, букалар. Мына кичинекелер канча? 50ден. Эркектерби? Эркектер. 50ден. Мына жакшы. Канча? 72 semiz eкен. 72 дейт. Мына көк канча байке, ассаламу алейкум. Баасын айтып коюңуз. 65 экен. Эркекпи? Бургач, 65 дейт мына. Байкемдики. Ушул канчага болду бүгүн соода? Соода болду? 60ка бербейт. 60ка бербей атасыз. 60ка бербей. Дон Кабар деген канал. Дон Кабар деген канал. Мына достор, Токмок мал базарынан көргөзүп берип атабыз колдон келишинче. Апалуза бар экен бу жерде көк. Канча экен баасы монун?
75. 75 sizniki mi? Erkek mi? Erkek ya? 75. Bu semiz ekan ha? 75 deydi. Yaxshi. Aykem 75 so'rayapti. Buni qanchadan ekan? Nesi bor mi? 95. Erkek mi? Erkek 95. Yaşı qanday? 1,5 yaş ekan. 95. Ha, tug'anlar. Yaxshi. Buni tayni ko'raylik. Qancha tug'an tayingiz? Bas. Erkek mi? Erkek yaxshi bilan cho'lu ekan. No'ngizchi? Buldur 80. Urg'achi 80. Qiziqqanlarga telefon aytasizmi? Yo'q. Shunday tug'anlar. Bunlar qanchadan ekan? Assalomu alaykum akasi. Bahasini aytib qo'ysizlarmi? 125. 125 deydi. Buni-chi bu? Bo'g'iz bey. 135. 135 soda bo'lyapti. Bunlar satıldı. Qanchaga ketdi shu ayting? 135 oldu. 135 bo'ldi-da. Arkınısı 121 oldu. Arqasi 121. Bo'g'iz bu bular. Boz boz. Bo'g'iz, buyursin. Algan adamga da, satgan adamga da. Tug'anlar. Buni shunday. Buni da bo'g'iz ekan. Endi undan bu yoqqa to'y boshlaydi. Beyler. Mana da bo'g'iz bey bor ekan. Assalomu alaykum aka. Kimniki bu? Qancha ekan bahasi? Amına. Bak assalomu alaykum. Qanday? Qancha so'rayapsiz beyga? Ne lazım? Bahasini aytmaysiz. Aytmayın. Ha, aytmaysiz. Nega? Gönlü aytmayın ben. Ha, bo'ldi endi. Aytqizi kelmaydi ekan, mo bo'g'iz bey ekan. Ha, 290 ekan. Rahmat. 290 ekan. Ekoni. Ha, ekoni 290 ekan. Bey ekan, shunday tomoshalashdi o'xshaydi. 290 ekan. Mana shunday. Yaxshi. Hozir Rossiyadan kelganlarga ko'rgazib beraychi. Rossiyadan kelganlar turadi-ku mana. O'taysiz. Erkek o. Ha, bahasi qancha bayka? Basın 110 da atarız. 110 so'rayapsiz. Yaxshi-chi? Yaşı canası. Жаңасы. Bu qanday? Uyur bormi, yo'qmi? Yürüge salsa da olur. Bo'ladi. O. Minse dela bo'ladi, ha? Sedle olur. Qanchaga bo'ldi soda bugun bayka? Bunu 110 geçen sıragan geçen günü. Biz 115'te bermeye koyduk öyle. Aha. Kecha so'ragan 115 ga. O. Bugun qanday ekan ana bozor? Bugün pazar sal suzuraq. Suzroq, ildiroq, ha? Bayog'i umidda bozorga olib borsam biroz qimmatroq sotammi degan o'y, ha? Endi satarmanni qo'shildi. Alarman arzon olayin deydi, turabmi? O. Ha, mayli. Sodangizni bersin bayka. Ha, bo'pti. Qana, shunday ekan mog'i. 115 ga berbergan ekan hozir. Bugun bozorda soda bo'ldi ana? Bugün 100 ga suradı. 100 ga to'g'liq. Oh. O'rtada 10-15 ming yo'q bo'lib ketibdi-da. Ha, mayli. Sodangizni bersin. Balkim kelib qolar. Yaxshi. Shunday, do'stlar. Erkekmi? Erkek ta 54 deydi. Jigit. Ha, urg'achi bu. Urg'achi ekan. O'shensang 54. Jilqining urg'achisi qimmatroq yuradi, erkegine qaraganda. 54 deydi. Mana. Qayoqdiki bu? Pakrovka. Buna tug'anlar Rossiyadan kelgan taylarning aslida da kelib qoldi. 140 dan so'rayapti. Buning yoshlari qanday tug'an? Yoshlari. Ha, 1 yosh bo'ladi. Qayoqdan keldi? Yoqtiqlar erkekmi, urg'achi bu? Urg'achi erkek aralash. Nomerini aytasizmi qiziqqanlarga? Uydan sotamiz. Bu yoqdanlar. Voy, mashallah. Qanchadan beryapsiz? Aytib qo'ysanglar. 125, 130 dan beryapti. Mayli, sodangni bersin, ha? O'sha bozordan satam dey. Sizlar uchun men olib ko'rgazib qo'yin deganman-da. Buni qancha ekan ya? Qancha qoldi bu? Aytib bilmaysizmi? Bilmaysiz, alın. Ha, alın gördün, tartib keldi. O'shani sheriklari, janaqli. Urg'achi ekan. Urg'achi bundan ularning sheriklari ekan. 125 dan ketyapti dedi-ku. O'shalar ekan. Tug'anlar qo'ldan kelishincha ko'rgazib berdik. Sizlar bilan kanal avtor Daniyar bo'ldi, Don Qabar kanali.